Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonye Perezida Evariste Ndayishimiye nk'ibuye ryakomeza imfuruka mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, none imuhaye ubutumire kandi imutumiye muri ibyo biganiro bigomba kubera i Washington. Ese koko Evariste ni ibuye ryakomeza imfuruka? Ese ni ukubera iki Evariste Ndayishimiye ariwe mu perezida wa mbere utumiwe hariya i Washington akagerayo mbere y'abandi? Kuki ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahisemo ko Perezida Ndayishimiye yaba ariwe ugerayo mbere y'abandi? Bishatse kuvuga iki? Ese kuki Ndayishimiye niwe kamara? Ese kuki Ndayishimiye ariwe ubashijwe no gutwererwa indege yo kumutwara ariko ahaboneke? Ese kuki Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi ari we perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se perezida Donald Trump abonwa nk'ibuye rikomeye cyangwa se nk'umuntu wagira icyo aterera muri ariya masezerano yo gusinyana amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Kongo ndetse na Leta y'u Rwanda? Tugiye kubabwira imvo n'imvano, akantu ku kandi, ido n'ido by'aya makuru. Nimube kure. Tugarutse muri amakuru yacu nk'Inzozi TV1, aho tudahwema kubagezaho byinshi kandi bitandukanye. Nk'uko twari tubibijeje rero, tubabwira ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze gufata rutemikirere, aho yamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabiriye ubutumire bwa mugenzi we Donald Trump, aho yamutumiye mu mugambi wo gushyira amasezerano cyangwa gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta y'u Rwanda. Umukuru w'igihugu rero Evariste Ndayishimiye ubwo yahagurukaga ku kibuga cy'indege, byari ibintu byiza binejeje, aho rwose hari itorero ribyina neza rimubyinira ndetse n'abantu abanyamakuru mu buryo butandukanye, aho bari bahuriye aho ku kibuga cy'indege mu cyo bita press conference, bamubazaga ibibazo bijyanye n'urugendo rwe. Aha rero ndagira nkubwire hano kuri iyi TV Inzozi TV1 ko tudahwema kukugezaho byinshi kandi bitandukanye. Tugusaba no gukora subscribe, ugakora share, ugakora like, maze ukajya hasi muri comment section ugatanga igitekerezo cyawe. Aha rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahagurutse ku kibuga cy'indege, rwose ari ibintu byiza cyane. Ubwo yahagurukanye n'indege yari yoherejwe nk'uko bivugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko iyo ndege rwose ubwo indege y'u Burundi, igihugu cy'u Burundi iri mu bibazo, iri mu igaraje, bari kureba ibibazo bya tekinike, naho niho bivugwa rero ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kohereza indege yo kumutwara. Aha rero niho haza ibibazo byinshi byo kwibazwa. Ese Ndayishimiye arinda yoherezwa indege kuko kubera iki? Ese yabaye babonye ari kamara? Ese bamubonyemo ibuye rishobora gukomeza imfuruka? Ese Ndayishimiye ni ukubera iki yatumijwe kandi agahamagazwa mbere y'abandi ba perezida, akabanza kuvugana na Perezida Donald Trump mbere y'uko abandi ba perezida bahagera? Ni iki kibyihishe inyuma? Ese Ndayishimiye ni ubuhe burambe bamubonyemo, experience Ndayishimiye afite mu by'intambara iri kubera hagati mu burasirazuba bwa Kongo, hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igihugu cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Aha rero twakomeje kwibaza byinshi, turibaza ni iki kibyihishe inyuma? Ndayishimiye ni iki kimurimo? Ese Ndayishimiye, abasesenguzi bagira bati Ndayishimiye rero yabaye muri biriya bintu, agerageza kubahuza ariko byaranze birayoberana. Sinzi rero icyo Donald Trump na Leta ye bamubonyemo mbere yo kumuhamagaza. Muzi rero ubusanzwe iyo umuntu ategura inama
akenshi abanza kugira inama, dore ko aba azi n'igisubizo kizayivamo, noneho akabasha gutegura inama mbere y'igihe kugira abashe kwiga no gutanga umurongo mwiza w'ukuntu inama izagenda. Na hano rero nicyo cyagarutsweho mu basesenguzi bagira bati Ndayishimiye kuko bamubonye nk'umuntu ushobora kuba azi neza impamvu z'iyi ntambara, kandi akaba afite n'ibisubizo bishobora kuba byaterera maze intambara ikabasha guhagarikwa. Ndayishimiye rero nibwo yahagurutse ku kibuga cy'indege agenda rwose aho hari ibirori bishimishije, ariko nabyo ibyo birori byagarutsweho mu mateka y'u Burundi. Nibwo bwa mbere perezida w'u Burundi ahagurutse ahamagaje conference cyangwa se press conference cyangwa se agahamagara abantu bakamukorera igisa n'umunsi mukuru wo guhaguruka, ubwo wabonaga abaturage bishimiye urugendo rwa perezida wabo. Aha rero hari kuwa 2 gushyira kuwa 3 z'ukwa 12 2025. Perezida w'u Burundi rero yamaze kugera muri Washington, aho yitezweho umusanzu ukomeye mu guhagarika aya makimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo rero Ndayishimiye yaje, biravuga ko yatijwe n'indege imujyana muri icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho iya Leta y'u Burundi ifite ikibazo muri iki gihe, iri mu igaraje mu kibazo cya tekinike, bari kureba impamvu zabyo, ariko nabyo ntibivugwaho rumwe nk'igihugu cy'u Burundi kiba kidafite indege rwose ishobora guhaguruka isaha n'isaha. Iyi ndege rero ikaba rwose yahageze kare mu rukerera, maze igihugu cy'u Burundi cyari kiteguraga ko umukuru wacyo agiye guhaguruka, Perezida Ndayishimiye Evariste. Ariko se ibi ni mpamvu ituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika imwohereza indege yo gutwara perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Murazi perezida wa Leta y'u Burundi, murazi ukuntu indege zihenda, ariko iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika irinze no kuzana indege yo kumutwara, nuko hari icyo baba mubonamo ashobora gutanga nk'umusanzu cyangwa gutwerera hano mu karere. Ubwo rero turakomeza tubagezaho ibiri kubera muri inama. Icyo tuyitezeho ni inama iri bubere hariya muri Washington, cyangwa se ni umuhuro uri bubere i Washington mu buryo bwa kunoza cyangwa gushyira umukono ku masezerano yo guhagarika intambara mu karere k'ibiyaga bigari, aho bavuga ko inyeshyamba za M23 zikomeje kubiyogoza aho ngaho mu karere k'iburasirazuba. Ubwo rero babatumiye Murantunga, batumiye batumiye Evariste Ndayishimiye kubera ko nawe abarizo mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se icyo bita CPGR. Bagatumira perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nawe arahagomba kuba ariyo. Bagatumira Kisekedi nka nyiri ikibazo, nawe agomba kuba ariyo. Bagatumira perezida Ruto wa Kenya, nawe agomba kuba ariyo. Hariyo wa Togo, hariyo wa Angola, abo bose bagomba kuba bariyo. Bari mu kibazo, nkeka ko na Emir wa Katari agomba kuba ariyo, ariko tugasigara twibaza twebwe nka Inzozi TV1, twibaza tuti ese Museveni kuki atabarizwa muri ariya masezerano, dore ko Museveni nawe ari inkingi ya mwamba mu bibazo bibera muri Kongo y'iburasirazuba, dore ko hariho inyeshyamba zirwanya leta ya Uganda. Museveni akajyaho kuri iyo pretext yo kuvuga ngo hagiye gukurikirana izo nyeshyamba zihungabanya umutekano wa Uganda. Hano rero undi twagutegeza ko yagombaga kuba ari Samia Suluhu Hassan, perezida wa Tanzania, ariko ntabwo yigeze atumizwa muri ayo masezerano cyangwa se mu gushyira umukono muri ayo guhagarika ayo makimbirane abera mu karere k'ibiyaga bigari muri Kongo iburasirazuba. Ahandi ntabwo tuzi neza niba ntabwo tuzi neza aba bantu ba M23, abahagarariye M23 niba nabo bagomba kuba bariyo, ariko turagomeza tubakurikirane ayo makuru 5 kuri 5, turaza kuyabagezaho ubwo tumara kumenya icyavuye muri ayo masezerano. Ubwo undi muntu tegeza ko yagombye kuba ariyo n'abantu benshi muri
muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko ntabwo turahabwa amakuru neza uko bihagaze. Ubwo turakomeza twebwe tubakurikirane amakuru 5/5. Icyo dushaka nuko cyangwa icyo twifuza nuko mukomeza gukora subscribe, mugakora share, mugakora like, maze mukajya no mu comment section mugatanga ibitekerezo byanyu kugira tubashe kubagezaho amakuru yose uko yakabaye. Ariko se turakomeza twibaze niki kihishe imbere y'itumirwa rya Ndayishimiye mbere y'abandi? Evariste Ndayishimiye kuki yatumiwe mbere y'abandi? Aha abasesenguzi baragira bati ni ukugira ngo nuko bamubonyemo ibanga mu buryo aya masezerano yagerwaho. Murazi ko Ndayishimiye yakomeje kuba muri Uvira agahashyira ingabo, akavuga ati rero tugomba kurwana n'abashaka guhungabanya umutekano wa Uvira, kubera ko Uvira iri mu isa nkaho iri Bujumbura neza. Ubwo rero ngo ushaka kurinda umutekano neza agomba kuwindira aho ushaka kuwurwanya aherereye cyangwa se aturuka nguko. So noneho rero ikindi turi buze kuvugaho, muri politike baravuga ngo nta mwanzi uhoraho ubaho, nta n'umukunzi muri politike. Aha niko bavuga, muri politike habaho umuntu wese uje muhuje inyungu aba ari inshuti yawe, ariko umuntu uje arwanya inyungu zawe wese nguwo ni umwanzi wawe. Igihe n'isaha rero bishobora guhinduka, uwari umukunzi agahinduka umwanzi, cyangwa se uwari umukanzi agahinduka umukunzi. Ahangaha rero turashaka kuvuga ni iki dushaka kuganishaho, ngira mwabyumvise. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigeze kwihandagaza, aravuga ngo ntashobora n'umunsi n'umwe guhura na Kagame, ngo ntazigera yicarana na Kagame ngo keretse nibahurira mu ijuru. Ubwo rero ibyo yarahanukiriye arabivuga, ariko nawe arabizi ko nta mwanzi uhoraho muri politike. Ubushize twagiye kumva ko bahuriye i Qatar rwose, bahujwe na Emir wa Qatar, ariwe mwami wa Qatar, barahura byumvikane ko banasuhuzanije. ubwo abantu batangiye kwibaza ati se nuko bigenze gute ko bahuye kandi yaravuga ko batazahura. Ubu rero kundi inshuro turabizi neza, ejo bundi Emir wa Qatar yageze mu Rwanda, abandi bati ni intumwa ya Amerika, yageze mu Rwanda. Amaze kugera mu Rwanda aho yakiriwe neza rwose na Perezida Paul Kagame, maze anamugabira inyambo, inka nziza cyane nk'umuco, nk'ikimenyetso cyerekana umuco w'Abanyarwanda, umuco mwiza, umuco abantu bose bashobora kwigana, aho umuntu iyo yishimiye undi amugabira cyangwa se akamworoza. Aha rero Emir wa Qatar yagabiwe inka, ataha yishimye rwose, yagabiwe inyambo ziteza amahembe meza cyane, ataha yishimye. Ubwo rero turakomeza tukubwira uburyo muri politike nta mwanzi nta n'inshuti ihoraho. Ubwo rero kuri iyi nshuro ndakeka neza, ndibaza neza, mpamya n'umutima ko Tshisekedi yagiye kongera guhura na Perezida Paul Kagame i Washington, aho bishoboka neza ko ari buze guhuza ikiganza bagashakinga hands. Ubwo rero turaza kureba rwose, turabona amakuru, turabona amavideo, ukari buze kuba acicikana. Urumva rero nta mwanzi uhoraho, kimwe nuko nanone byanga bikunze Perezida Kagame ari buze guhuza ikiganza na Perezida Evariste Ndayishimiye w'i Burundi, kandi rwose ukabona ari ibintu binejeje, abavandimwe bongeye guhuza ibiganza. Twebwe rero turavuga ngo byaba ari ibintu byiza kandi twishimiye, uwo ari we wese yakabyishimiye. Haba perezida bacu Tshisekedi aherekanye ukuboko na Perezida Kagame, na Perezida Kagame aherekanya ukuboko na Perezida Evariste Ndayishimiye, biraba
ari ibintu twebwe twakita nk'ibintu byiza twakongratulating tukavuga tuti kamemu byari bikwiye, kandi n'undi wese wabibona yavuga ati ni byiza, birakwiye kandi biratunganye. Aha rero ni ku Nzozi TV, hano urakora subscribe, urakora like, ukore share, ukore utange comment section, ujye muri comment section maze utange igitekerezo cyawe, ibyo wumva twavugaho n'ibyo wabona muri n'ibyo wavuga kuri iki kiganiro. Biraba ari byiza, biraba bishimishije. Perezida batatu twifuzaga ko na Museveni yaba ariyo, even na Samia Suluhu Hassan nawe akaba ariyo, abo bose bagakorana mu biganza bakaganira ku mugambi w'amahoro w'aka karere, ariko harimo ibitakunze. Ubwo hari impamvu zabyo kandi igihe kigira icyabyo. Perezida Kagame ajya avuga ngo it's a matter of time, it's a matter of time. Nicyo natwe niko tuvuga, that is a matter of time. So turakomeza rero tubakurikirana iby'aya makuru gatanu kuri gatanu. Ubwo rero turakubwira ngo ikindi tugarukaho, turashaka kuvuga hari ikintu twibaza nka Inzozi TV 1, ese koko Amerika yahagaritse intambara zingahe? Ese koko Amerika yahagaritse intambara zingahe? Icyo ni ikindi kibazo Inzozi TV 1 yaje kwibaza, iravuga ite ntago bishoboka. Ese hari intambara nyinshi Amerika ivuga Donald Trump ajya avuga ko ashobora kuba yarahagaritse. Intambara Donald Trump yahagaritse ni izihe muri rusange? Ni izihe intambara Donald Trump yaba yarahagaritse? Se koko yarazihagaritse? Donald Trump aritereka akavuga ati rwose nahagaritse intambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Nanjye nkibaza, ese koko yarayihagaritse? Donald Trump perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ngo yahagaritse intambara ya Iran na Israel, yahagaritse intambara ya Israel na Hamas, ahagarika intambara ya Congo n'u Rwanda, ahagarika intambara y'Ubuhinde na Kazakhstan. I don't know, ntabwo nibuka neza icyo gihugu. Pakistan, intambara y'Ubuhinde na Pakistan, noneho ubwo n'izindi, kuko avuga ko ahagaritse intambara 9. Ubwo rero nkibaza ngo ese koko izo ntambara yarazihagaritse? Ese urugero rwa hano hafi muri Congo y'Iburasirazuba, ko twumva ngo M23 yafashe ibindi bice, FARDC yigaruriye uduce twafashwe na M23. Ese koko tukumva abanyamurenge barira, tukumva ngo abarundi babamaze iki? Ibyo byose turabyibaza tukabura igisubizo, tukavuga ese yahagaritse ihe ntambara mu gihe ubuzima bw'abantu bukomeje kuhatikirira? Ahangaha rero urakomeza wibaze ngo ni ibiki Trump aba ari kuvuga. Ariko uyu munsi ku uyu wa 4 2025 turaza kumenya neza niba izo ntambara koko Trump hari izo ari kugerageza guhagarika. Ubwo rero biragorana, ariko dusoza amakuru yacu, dusoza ikiganiro cyacu, turibaza kuko ibivugwa hirya no hino, ubundi kuki ibi bihugu bihama birebana ayingwe. Twavuze ngo Uganda yakagombye kuba iri muri biganiro kubera impamvu nyamukuru, imaze igihe kirekire muri Congo ikurikirana ADF NALU, ni umutwe urwanya leta utajya imbizi na leta ya Uganda, uba mu mashyamba ya Congo. Ingabo rero za Uganda ziri hariya, ADF NALU bakurikiranye iyo ADF NALU mu mashyamba kugira abashe kuyihashya, kuko havumbuye ko ishaka guhashya umwanzi umusanga iyaturuka. So ubwo rero hano hakurya hari icyo bita
FDLR ni umutwe wa gisirikare witwara gisirikare wasize uhekuye u Rwanda mu 1994 ubwo wakoraga jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo rero ukaba ukihishe mu mashyamba, hakaba kuwukurikirana no kusangayo kugira ngo babashe kuhashya. Noneho hakabaho icyo bita Red Tabara nawo ni umutwe witwara gisirikare urimo abahungabanyije cyangwa se abashatse guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza muri 2015. ubwo rero bakaba bibereye mu mashyamba ya Kongo. Uburundi nabwo bakavuga ati natwe twabonye strategy abandi bakoresha, natwe tugomba kubasangayo tukabahashya. Ubwo rero hakaba n'icyo bita M23 ariyo M23. Kongo rero niyo Kongo nayo ati tugomba kubahashya, tugomba kubarasa, tugomba kubarwanya twivuye inyuma. Ariko ndahamya ko M23 iyo itandukanye n'iyo mitwe yose mu byo irwanira. Ubwo hamwe n'ibyo rero turakomeza tubakurikirana amakuru 5 kuri 5. wowe icyo usabwa no gukora subscribe, ugakora share, ugakora like, maze ugatanga igitekerezo cyawe. Ciao.